tulai ta a ki ha se coronavirus nat na ahi lo le covid-19 chungcha nga mi pi te het dinga pha District Health Society Kangpokpi in thupon ahong kinai je covid-19 ahi lo le 2019 novel coronavirus chungchang het dinga lom ho le kiven na dinga poimo ho thamkhat ka veo hite akhat na a covid-19 ahi lo le 2019 novel coronavirus ipiham itile hichi hi coronavirus la a chitha khat ahi in masanga anaki he khalo chi ahi je a novel coronavirus kiti ahi Wuhan khopi China a December tha ki patlanga hongki hedo ahi chule hai hu to kisam kai na nazat khat ahi ani na a coronavirus na je a ta sa a na dammona ipi thayam akiti le coronavirus na nei ho chun khusi bu si napdo lolnat chule hai khop lona anei no movin ahi covid-19 na nei mi dammo khat to ikito kha zo nini apat nisom lali sunga achunga ki sei na no ho hi hong do ji ahi athum na a hichi na hi adammo khada ko na midangin iti akila son ji ham hichi na hin mihim adammo a ko na midang khat chi le khut chule khat le khat ki to kha kichi baya ko na kila son ji ahi chule adam lo ho chil ahi lo le napchu na mat na ho ki tham kha a ko na zong kila son thei ahi coronavirus chungchanga bola pha ahi lo le poimo ho chu ipiham itia hi le akhat na a khut sop jingding khut hi tui le sabon ahi lo le sanitizer a 20 seconds to banglut a ki sop jingding ahi ani na a bu si ahi lo le khut to ki saya bolding zuiding ho chu ikoma mi fit thumbe a ki gamthat pi ding I khut ahi lo le I chit phat le tissue paper ahi lo le pon si a ina le ikam tum ding chu zo tiang le nian kholna dustbin a koilut pai jing ding mo le thang ahi lo le the thang bol loading ahi tissue paper le pon si handkerchief om lo le na kiu chong na elbow na khut khum thei ahi khut le khosi ahi lo le tipe na nei za ahi lo le hichi covid-19 hidinga ginmo a damlo ho ko ma na chi ting le mu tom mask na manin aphai athum na a na dammo a hi le ina na thimin aphai chule ball loading ho them khat ana ve khom ki no hite akhat na a mo ki cha ti zat ball loading ahi ani na a khut sop thing ma salovin namit nakam chule na tham hi in athum na a mi pi kitit na ahi lo le ki khop namun ho a chil si thang bol hi in ali na a achunga ki sei dammo na ho hi na nei le ahi thei chanin midang kom nai hi in adi in mi kitit na ki khop namuna chi hi in anga na a adam lo ho ahi thei chana nei lut loading chule to khom imut khom bol loading ahi agup na a dammo na nei lo le na le kam mu ki tom te angai poi sagi na a gancha ki wa ho koma chi nai ahi lo le khutna tham le bol loading ahi hichi covid-19 a ko na ki ven na phapen chu chunga ki sei na dan le akila to theina ho hi mel chi a lim ge cha ahi lo le ching thei ta a hin khoman ding chu ahi covid-19 dammo na nei dinga nakigin mo a ahi lo le foreign gam na chi kha le hospital na chi masangin anoi za ki pe telephone number ahin hin het sa masat penin ahi lo le covid-19 thu a het be nom ahi lo le het chin nom na nei le mi thu sei na mo ta sana na lungim sangin ti phone number ki pe ahin na hin ki do chin the ahi akhat na a 24/7 control room mobile IDSP TSU Kangpokpi number 89381 2621 ahi lo le 700-560-6890 ahi lawa hi le 84159-28314 ani na a 24/7 control room IDSP Manipur state level 0385 241168
na khol chi na ho ahi lo le gamdanga ko na hung ho naki mu pi om le lungtheng sela doctor ahi lo le medical team hon na vet tengun le na sei do angai te jin ahi gamwai po government a kon thu pi om to ki hlonin mi pi ki khop khom bol loading ahi lo le mi pi ki khop namuna chi lovin aphai mi pi te het dia ahin thang sama district surveillance unit IDSP district health society Kangpokpi district